Ikaze bakunzi b'ibuga Global Prime gise mugeshi bayingana kuri mikro ya mbere na Joseph Iradukunda kuri mikro ya kabiri. Ikaze mu kiganiro. Urakoze cyane bwana Semugeshi, nanasuhuze abakunda ibiganiro byacu ku bibuga Global Prime, mbabwire nti ikaze muri iki kiganiro tugiye kwishyuranamo. Imbere yacu hari itangazo nabonye Joseph, umutima uba munsimbuka, amabere arikora kandi nonse. Ngira ngo iyo abanyarwanda bashaka kuvuga ko ibyo babonye rimwe na rimwe birenze intekerezo nuko bakunze kubivuga. Ni itangazo rero rigaragaza ko ihuriro ry'amashyaka ariko kandi bashyigikiye Perezida Felix Tshisekedi noneho batangije umushinga mugari, byavuye mu magambo bibiri mu bikorwa. N'itangazo ryashyizwe hanze, hariho umukono w'umunyamabanga uhora akaba n'umuvugizi wa Union Sacrée, ni Professeur André Mbata, wemeje ko noneho ubu batangiye umushinga wo kureba ko itegeko nshinga rivugururwa. Ni itegeko ryashyizweho umukono 2006 ryemerera abayoboye Repubulika ya Kongo kutarenza manda ebyiri. Kuri ureba barifuza ko uyu mushinga ugamije guhindura itegeko nshinga kugira ngo noneho Son Excellence Felix Tshisekedi yiyamamarize manda zirenze ebyiri. Manda zirenze ebyiri byatangiriye mu bategetsi bari hafi kwa Tshisekedi, cyane cyane n'uwo nibuka ni minisitiri w'itumanaho n'itangazamakuru hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Patrick Muyaya, watangiye avuga ko no guhindura itegeko nshinga byakunda cyangwa se bakareba uburyo babitekerezaho kugira ngo Son Excellence Felix Antoine Tshisekedi yakomeze ayobore Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yashingiraga ku bibazo biri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, akagaragaza ko Son Excellence Felix Tshisekedi mu gihe ahari ari uri kugaragaza ko ahanganye bikomeye n'abateye Kongo nk'uko bo babyita, bakanavuga ko agikeneye undi mwanya urambuye kugira ngo ahangane n'abo ngabo avuga ko bateye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Byavuye muri aba ngaba bari hafi ya Tshisekedi mu butegetsi mu nzego zo hejuru, birumvikana n'iza ministère ndetse no mu mashyaka akomeye bikurikira mu nteko ishinga amategeko, biganze bwa UDPS, ishyaka rya Tshisekedi n'ubundi nyine ari naryo riri ku butegetsi. Kuba rero byakomereza no muri Union Sacrée, ihuriro ry'amashyaka n'ubundi bigaragara ko yegamiye kuri UDPS, ariko nanone n'ubutegetsi bwose bwa Kinshasa kugaragaza ko bashyigikiye ko iri tegeko nshinga ryahinduka. Ndumva ubwabyo ntabwo twavuga ko byacitse cyangwa ari inkuru idasanzwe, ahubwo mu minsi yashize byabagaragazaga imbaraga mu gukora icyo ari cyo cyose gishoboka kugira ngo ingingo zimwe na zimwe mu itegeko rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, itegeko nshinga birumvikana, bagira ingingo zimwe na zimwe bahinduramo kugira ngo Tshisekedi agumane ingoma. Ibyo ngibyo rero byakomeje kwamaganwa cyane mu minsi ishize. Ngira ngo wahoze ari perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni Joseph Kabila, yagaragaye avuga ko Tshisekedi adakwiye gukora ku itegeko nshinga, amwibutsa ko itegeko nshinga atari iry'umukuru w'igihugu, ari itegeko ry'abaturage ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kandi wanareba amateka yaranze Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuva ku butegetsi bwa Mobutu Sese Seko Bendo Wazabanga kugera ku butegetsi bwa Joseph Kabila ndetse n'uwamubanjirije Joseph Père, ndetse no ku butegetsi bwa bwa Antoine Tshisekedi, perezida wa Tshisekedi uri ubu ngubu. Bose uko bagiye bategeka Kongo bagiye bigaragaza nk'abashaka gukora ku itegeko nshinga, bagerageza kurihindura. Bivuze ngo rero Tshisekedi simbona ko ari we wari gusigara, ariko uburyo nawe akayihayeho ko guhindura itegeko nshinga yaragafite n'ubusanzwe, akatangira gusa n'ubivuga kandi abo muri hafi nabo kumva ko batangiye kugenda babishyigikira. Kuba rero byageze mu ishyaka ryagutse rimushyigikiye Union Sacrée nk'uko rumaze kubivuga, ndabona koko rwa rugendo rugeze kure. Ariko se koko nk'uko wari ubitekerejeho cyangwa se wari ubizamuye, mu by'ukuri biri mu nyungu z'abakongomani bose cyangwa ahubwo ni ugukomeza gusigasira intebe y'ubukuru? Byose turaza kureba izo nguni zombi, turebe se ni ugusigasira intebe y'ubukuru cyangwa se ari kubikora mu nyungu z'abakongomani nk'uko we abitangaza, kuko ni ibyo avuga. Ariko abaye nk'unafatirana kubera ko ukurikije ukuntu politike muri Kongo imeze, igihugu gisa nko ciciyemo kabiri, ni uburasirazuba bw'igihugu, Kivu zombi ziri mu biganza bya AFC ndetse na Joseph Kabila Kabange, sinatinya kubivuga, former president, nawe wagaragaje inyota yuko yifuza impinduka ndetse bikanavugwa ko
yaba ari kugerageza kuhatana yabikora biciye muri diplomasi mu buryo bw'amatora cyangwa se muri coup d'etat, nabyo byaratekerejwe cyangwa se byaravuzwe, ariko bikagaragaza ko Joseph Kabila nawe afite iyo nyota yo kongera kwitwa perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane ko mu kiganiro urabyibuka bagiranye ni Jeune Afrique cya gitangazamakuru cyamusiye mu mujyi wa Goma, niba ndi kwibuka neza niba ari Jeune Afrique, la Libre Belgique ishami rya Afurika ubundi ukunda kuganira n'u Rwanda, ahubwo ni la Libre Belgique yaganana na Joseph Kabila. Icyo gihe yagaragaje inyota yo kongera gusubira ku butegetsi, ndetse yibrandinga cyangwa se yigaragaza nk'umuntu ufitiye ibisubizo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko kandi ibi bisubizo sinzi niba byaraje nyuma y'imyaka 18 yayoboye kiriya gihugu, kuko mu gihe cyose yayoboye kiriya gihugu ibisubizo yemeza ko yarafite ntabwo abigaragaje. So reka rero twifashishe gato inyandiko yagarutswe na kimwe mu bitangazamakuru byandikira imbere ku butaka bw'u Rwanda, ni y'umwanditsi Jean de Dieu Tuyizere ukorera igitangazamakuru kigihe.com. Mu magambo ati ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwatangiye gukusanya ibitekerezo mu mitwe ya politiki, imiryango n'abaturage ku mushinga wo kuvugurura itegeko nshinga ryo muri Gashyantare 2006. Uranyemera gato mbanze nsoza inyandiko. Ishyaka UDPS riri ku butegetsi rimaze igihe mu bukangurambaga bugamije kumvisha abanyekongo ko bakwiye gushyigikira igitekerezo cyo kuvugurura itegeko kugira ngo Perezida Felix Tshisekedi yemererwe kwiyamamariza manda ya gatatu. Umunyamabanga mukuru wa UDPS Augustin Kabuya yavuze ko abanyekongo batatoye Perezida Felix Tshisekedi ngo ayobore manda, ahubwo bamutoye kugira ngo akemure ibibazo igihugu gifite. Aha rero niho abanyepolitike babera abanyepolitike. Urumva iyi statement ngufi ifite, ntabwo mwatoye umukuru w'igihugu ngo ayobore manda, mwamutoreye gukemura ibibazo igihugu gifite. Bityo rero kubikemura birasaba ko yongerwa indi manda, kuko manda ebyiri byagaragaye ko kubikemura bitashoboka. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi birumvikana bagomba kuba bamagana kino gitekerezo, basaba ko agomba kwemera gusimburwa muri 2028 nibwo manda ya kabiri izarangira, kuko itegeko nshinga ryo muri 2006 ribuza umuyobozi kurenza manda ebyiri. Kuwa 20 Mata 2026 ubwo uyu munsi, umunyamabanga uhoraho w'ihuriro Union Sacrée riri ku butegetsi akaba n'umuvugizi ni Professeur André Mbata yatangaje ko hari benshi bagaragaje ko bashyigikiye itegeko ko itegeko nshinga rivugururwa. Professeur Mbata yashingiye kuri iyo mpamvu asaba amashyaka, imiryango ndetse n'abanyamuryango ba Union Sacrée, amadini n'abandi bo mu nzego zose zigize ubuzima bw'igihugu ko batanga inyandiko z'ibitekerezo byabo kuri iyi ngingo bitarenze tariki 20 Gicurasi ubwo n'ukwezi kumwe. Biteganyijwe ko nyuma y'icyo gihe Union Sacrée izashyiraho komisiyo tekiniki izasesengura ibitekerezo byose, hanyuma raporo izategura ishyikirizwe Perezida Tshisekedi kugira ngo afate umwanzuro. None se afata umwanzuro hasi yafata umwanzuro utandukanye no gushimangira ko ariko bigomba gukorwa. Ngira ngo ubundi biba bigomba guca muri Kongo. Bikwiye guca muri Kongre, ariko nanone nk'umuntu uri ku butegetsi nk'uko iyo nkuru igihe yabyanditse, ikindi nyine nuko Union Sacrée ikomeje gushaka amajwi ndetse no gushaka impande zishyigikira igitekerezo cyo kongera manda. Iyo bigenze gutya hakurikiraho uburyo bwo kugaragariza umukuru w'igihugu ko abaturage bamwifuza. Ariko ari ikindi kintu tutavuze, ariko we asa nk'uyashimangiye ko azayobora Kongo. Umwanditsi abigarutseho, nubwo biri kwitwa igitekerezo, bisa nkaho Perezida Felix Tshisekedi yamaze kwanzura ko azakomeza kuyobora Kongo na nyuma ya manda ya kabiri, kuko tariki 8 Mata n'ukwezi turimo yavuze ko afite intego kugira Kongo kimwe mu bihugu byihagazeho 2032. Ubwo rero yagira ko igihugu cyihagaze atakiyobora. Semugeshi, uruhande rwa leta nuko rushobora kuvuga kugaragaza ko rukeneye kugira ibyo rukemura muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko abari ku ruhande bashobora kwibaza bati mu myaka 30 ishize igihugu cya Kongo gisimburana ku butegetsi n'abayobozi bakoze iki? Bagejeje ko bose bagerageje guhindura rino tegeko nshinga kugira ngo bemererwe nyine gukomeza kuyobora manda zirenze ebyiri, ko byagiye binakorwa ku bategetsi bamwe bagejeje Kikongo. None Tshisekedi we twamwizera gute nk'umuntu uyoboye aka kanya? Ngiye kukubwira ingingo zitandukanye ndetse na bamwe mu badashyigikiye ko Tshisekedi yakongeza manda, yakwiyongeza manda ndetse n'icyo bashingiraho. Ubu ngubu rero haravugwa amwe mu mazina yakomeje kugenda agaragaza ko adashyigikiye ko Tshisekedi yakwiyongeza manda. Harimo Martin Fayulu n'umunyapolitiki, navuga ko ari nawe uri ku ruhembe rw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Hakabamo Moise Katumbi
uyu uramuzi nawe, yigeze kuyobora intara ya mbere ikize ya Katanga. harimo n'imiryango buriya itegamiye kuri leta izwi nka civil society, imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu, yo ikaba ivuga ko guhindura itegeko nshinga bishobora guteza imvururu, muri rubanda nk'uko bagenda babisobanura. Hari n'abandi kandi abo twakwita bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bakomeje kugenda bagaragaza mu bihe bitandukanye ko guhindura itegeko nshinga kwa Tshisekedi bizakomeza guteza ibibazo mu butegetsi bw'igihugu, ariko kandi bikanatiza umurindi umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo, bitandukanye n'uburyo Tshisekedi we avuga ko ahubwo ariyo nzira ifatika abona yo gukemuramo ikibazo. Guhindura itegeko nshinga rero kuri Perezida Tshisekedi kutarihindura nibyo byaba ari inkuru, ahubwo kurihindura byo byari byitezwe, ariko saba abakongomani bo babifata gute? Niba kugeza ubu ngubu arangije manda ebyiri, tukaba twarabonye intambara zarakomeje kwiganza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ntawatinya kuvuga ko ibikorwa remezo bikiri nkene, ntawatinya kuvuga ko bagashakabuhake bakomeje kugenda bigarurira igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abakongomani mu bice bitandukanye, buriya tuvuga hano mu burasirazuba bwa Kongo, ariko no hirya ya Kinshasa cyangwa mu bindi bice naho za Katanga twavugaga, haracyagaragara umutekano muke, imitwe yitwaje intwaro ihungabanya uburenganzira bw'abaturage, imvururu, ibyorezo bisa naho bitarafatirwa umurongo, birakica abaturage, baracyaremba. Ibyo byose ni ibibazo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo isabwa gukomeza guhangana nabyo, ikabikiza abaturage. Kuvuga rero ngo bakongerera manda ya gatatu niyo izaza cyangwa se izafasha Kongo gukemura ibibazo, ngira ngo benshi bashobora kubibonamo nko kwibeshya, kuko abahawe ayo mahirwe yose ntacyo bakoze kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yewe na Tshisekedi ushaka kongererwa manda ya gatatu cyangwa ushaka kwiyongera mu manda ya gatatu, ntacyo aragaragaza mu zindi manda ebyiri z'imyaka itanu arangije yaba yarakoreye abakongomani, ku buryo bwibuze babiheraho bavuga bati reka tukongerere manda udufashe. Ubutegetsi bwa Kinshasa bukomeje kugaragaza uburasirazuba bwa Kongo nk'iturufu ituma cyangwa se izafasha Tshisekedi kugera ku butegetsi. Rimwe na rimwe bamwe bakavuga bati ni nayo mpamvu Kinshasa itigeze ishyira imbaraga mu kurangiza ikibazo cya M23, nko gushaka apui, nkuko nabikubwiye mu biganiro byacu byatambutse, nko gushaka uburyo nakwita bufatika ku butegetsi bwa Kinshasa bwamufasha kongera kumvisha abaturage ko agikenewe, nk'umwe uri kwigaragaza nk'uri guhangana byeruye n'icyo yita ibihugu byamuteye binyuze muri M23. nkaba mbona ko ari ku gaturufu asigaranye, ariko nubwo bimeze gutya ingingo izamugonga. Ese mu myaka isaga 10 umaze ku butegetsi wadukoreye iki ku buryo n'uyu munsi twakuzamura ngo ukomeze ugisigasire? Ngira ngo Son Excellence Felix Tshisekedi buriya kimwe mu bituma sometimes mu bikoma mu nkokora imishinga migari y'abategetsi b'Afurika harimo n'abagashaka buhake cyangwa se ibihugu byahoze bidukolonije, ariko ukurikije ibimaze iminsi bivugwa n'ibihari hagati ya Kinshasa n'amahanga, Ububiligi umubano bafitanye, Ubufaransa umubano bafitanye, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubona ko ibi bihugu uko ari bitatu mvuze bifite n'ijambo rikomeye muri politike mpuzamahanga, bititeguye kuvuguruza cyangwa se kugira icyo bivuga mu buryo buri negative kuri uyu mushinga mugari wa Son Excellence Felix Tshisekedi. Rwose nk'uko umwanditsi Jean de Dieu n'ubundi hariya bishimangiye, binakuwe no mu butumwa natwe twagarutse mu biganiro byatambutse, bisa nkaho n'ubundi cyaburaga nuko byagomba gushyirwa hanze, naho ubundi bisa nk'ibyemewe cyangwa se n'undi nawe asa nkaho yabyemeje, ndetse n'amahanga asa nkaho ari inyuma ya Perezida Felix Tshisekedi. Bwana Joseph, amahanga abaye atari inyuma ya Felix Tshisekedi ubwabyo sinzi uko byaba byagenze, ariko ikigaragarira amaso uburyo Tshisekedi yatinga ku butegetsi bwe biragaragara ko birasa naho aha amahanga ikaze n'uburenganzira busumbye ubw'umwenegihugu uwo ari we wese muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Urugero rwa hafi ni nka skandali cyangwa se icyemezo aherutse gufata. Tshisekedi na Kongo birazwi ko ari kurwana n'umutwe wa M23 ufite igice cya politike cya AFC cyangwa se Alliance Fleuve Congo. Ubwo bari bakomeje ibiganiro ariko no guhangana, n'ubu ngubu bagihangana, byatunguye isi avuga ati ibirombe bya Rubaya ubizi neza ko bicukurwamo kuruta ku kigero cya 70 bisaga ku ijana kuruta ikenerwa ku rwego mpuzamahanga ku isi, inavamo ibikoresho by'ikoranabuhanga turi gukoresha ubu ngubu, bivuga ngo ni agace gafatiye runini Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu bijyanye n'ubukungu. Kugafata ukagaha umuntu ngo ushaka kagukiza umwanzi, igihugu cyawe kigihangana n'ibikorwa remezo bitameze neza,
ubutegetsi butubatse, igisirikare kitubatse. Ibyo byose rero birasa naho umunyamahanga yahawe ikaze cyangwa se ibihugu by'abagashakabuhake bisa n'ibyigaruriye Kongo ku butegetsi bwa Felix Tshisekedi. Nta mpamvu yo kutamushyigikira rero ko kuzabona undi wakitinga nka Felix Tshisekedi ngira ngo byazagorana. Niyo mpamvu bakomeza kumutera ingabo mu bitugu ku buryo na manda ya gatatu rwose ushobora kuzasanga ayigezeho, cyane cyane ko uburyo ari gukoramo ntabwo bufavoriza abakongomani, ahubwo ni uguha space burasa n'umwanya icyuho n'amahirwe abanyamahanga. Reka mushimire cyane Joseph, ni ingingo ngari tuzakomeza kugenda tuganiraho n'abadukurikiye kandi muri rusange tubashimire. Ndagushimiye cyane nanjye bwana Semugeshi, amakuru n'ibiganiro by'abaragaruka. Imana ibarinde kandi muhahe muronke.